kgarejwana e le mo lekgotleng la African Tourism Board go tswelela ha tsheleno mosola. As an ambassador of Botswana within the African space is to take Botswana's tourism there. My most interest in tourism is telling our stories, changing the narrative of our own people, and giving the world what we are as a nation, which is culture and heritage. Motse wa Gweta o ikadile mo lekgadikgading ebile o humleditsa tholego le ngwao selo se nonofo a itlamang go bereka le morafe go epolola talente mo dikganyeng tsa bodiragatsi botaki le ngwao. Re na le lenaneo lengwe le le tlatlang ka kgwedi ya August mo Gweta le le itebagantseng le kganya botaki metshameko ke gore all of the artistic aspects that we could have within the village. Ngwa tsone e tshwana le tsone tsa gore motho o kgona go ka dira sengwe sa go tshwana le seyana e le monana kana e le motho motona dilo tse di tshwana le tse go mo ke sebaga se irilwe ka mokolwane. This is art. Normally dio tse di hella gone ha re leng teng ha Gweta normally dio tse di bonwa ke makgwa ile gore ba tsena ha ba tlile go ta bojana leng ba rona. So connection le mongwe wa batho ba ba tswang ko America o bidwa gote re Yone Gabon, who is doing a research o re kopaneng le yene gore re ta go nantse re thabolla motso wa rona wa Gweta ka dikgang tsa art ke gore dilo tse di ntseng jana re di batele ha di ka nnang teng mo mebarakeng kontle ga Botswana. Nonofo o tla nna le sebaka sa go rotloetsa banana mo mohameng wa bojanala mo Afrika jaaka tla buisa moletlo wa monongwaga wa African Youth Tourism Festival o tla semolang ka la bobedi wa beke eno go wela ka matlhatso kwa Nigeria. Bethany Mantu, BTV News, Gweta. Amega di le ka lo motho a gaetso re bua di tlatsa gape ka tsa metshameko seti ke a gakwa wa messagero ka tsone. tla ke go leboge one Rabanteng ka la ka tshane ka kgaso eo e duleng diatla nna ke bidio hela gote seti ke a gakwa ke tla go wena ka tsa metshameko metsone tsare tona wa metshameko banana bong lengwao Timisara Khare o phuphutile legetla le khotla la Botswana Tennis Association go boletsweletse ka go tshegetsa metshameko ya selebego se se kwa godimo jaaka J30 ka e ka thusa go godisa boleng jwa batshameki ba monogae. Ryan Khangwanyane Tonara Khare o supile fa go se bonolo go tshegetsa kgaisanyo epe fela mme a phopota wa itsitipe le komiti ya gagwe le getla go bo ba tsweletse ka go tshegetsa dikgaisanyo tseo tsa selebego se se kwa godimo. The passion, the commitment by Botswana Tennis Association, like the president of Tipe, they are really doing a fantastic job. Hosting is not an easy thing, and also I think putting together the plan and also making sure that the players are available to come and participate. It's not an easy thing. So we must start by congratulating the president and his team for a well-organized tour. And it's for the juniors. And I think it went very well. Tonara Khare o tsweletse a rotloetsa dikompone tse di kemetseng ka nosi go tsenya letsogo mo metshamekong ka e ka ntse batshameki ba popota ba ba ka emela lefatshe leno go dikgaisanyong ka go farologana. It's only in this country where government does everything for sport. Only in this country. And show me another country diranjalo. So I just want to take this opportunity to appeal to the private sector to say Banakeba Aulibile Maknawa, he has a dream of making it. Maybe he's going to be the first Motswana to play a Grand Slam, and he'll make us proud. So Lebone, they need to contribute as the business sector. We were there when he started. Okay, so it's a journey. Mme gone morago kgaisanyo eo ya J30 lekgotla leo le rulagantse eng?
We are hosting the Davis Cup, which is the men's equivalent of the World Cup qualifiers. We'll be hosting about 15 countries in Botswana. That's close to about 150 or so players that are going to be here for about a week. It's very good because it means that our airlines are going to be, utilized by all these players. Our hotels are going to be filled up by these players, and also Botswana would see high-level tennis, which is the country championships. Would have the likes of Denzel, who's now based in America. He'll be part of the team, and then we're hopeful that other players that are also based in America would make the men's team. moraga dibeke tse pedi lekgotla leo le tshegeditse kgaisanyo ya J30 e neng le ditikologo di le pedi. lekgotla leo le solofetse go tshegetsa kgaisanyo ya Davis Cup ka kgwedi ya Phatwe monongwaga. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. me ha re gatela pele setlhopha sa the Jungle Queens Netball ba tshwaragane le lekgotla le le tsamaisang motshameko o monogaela Botswana Netball Association ba ne ba tshwere moletlo wa tsamaya sentle wa batshameki ba bararo ba setlhopha sa setšhaba ba ba laleditsweng go ya go tshameka kwa leagueng ya lefatshe la Singapore ka lenaneo la Netball Super League International Player Program ka tle go kgakole wa bega fa boraro jwa Fatima Dino wa the Jungle Queens, Hilda Binangwa jwane Netball Club le keletso go ntho wa Bid of Cats lefoko la kgothatso moeteledipele wa pele wa lekgotla leo la bona Malebogo Raditla Dinkgakile o tlhalositse fa dipuisano tsa go romela batshameki bao kwa lefatsheng la Singapore ka lenaneo la Netball Super League International Player Program di sale di simolola morago ga gore lefatshe leno le fenye kgaisano ya Nations Cup kwa Singapore ka ngwaga wa 2022. And I did all I could through all the connections that I thought I have. And I'm definitely sure that we managed. By the three of you going out to represent Botswana and also to represent yourself. And we have made connections as Bona to invite others who might have interest in you. Moeteledipele yo wa pele o tlhalositse fa le motlotlo go bo ba atlegile mo go iseng boraro jo kwa lefatsheng la Singapore mme a ba rotloetsa gore ba ye go itshwara sentle ebile ba ithuta go le gontsi gore ba tle ba arogane maele ao le batshameki ba bangwe ba monogae. Go Singapore, there are rules and regulations and they need to be followed. So ha we itirelwe Fatima, as a police officer I don't have to say much. And there are rules and regulations. Hawati, you cannot do this until I say this as is. And I'm hoping that you represent us well. Batshameki bao ba tlhalositse fa ba itumeletse sebaka se ba se filweng ebile ba go emela lefatshe leno sentle sebaka sa kgwedi se ba tla bong ba le kwa lefatsheng la Singapore. Ke leboga thata Spodisi e rile invitation e tsena ebile ne ke sa akanye gore ba tla ntetela go tunya wena o kwa khona go tsamaya but ke lebogela Spodisi gore commissioner a nrelisela ntha re tsamaya ngwana ka bo gore emela boraro jo bo emelela go leba kwa Singapore go ya go tsaya karolo mo leking ya kgolwana ya lefatshe leo mme ba solofetse go boela monogae kgwedi e tlang e le 13 go tla go arogana botsipa jo ba bo anyuleng kwa Singapore le batshameki ba monogae ka tlago Kgakole BTV Sport Gaborone. me re ntse re lemogo tsa netball lekgotla la Botswana Netball Association le ne le tshwere phetogo ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla leo mafelo a beke kwa go neng ga tlhophia khuduthamaga e ntšha ya lekgotla leo o nkemetse Mpudi o ne a tlhophia moeteledipele yo mošwa wa lekgotla leo fa ba kwa dinthwane ene a tlhophilwe go nna mothusa moeteledipele wa dikgaisano tsa lekgotla leo kana Vice President Event Stanley Modibedi e tla nna ene moanamisa mafoko wa lekgotla leo a tsaya marapa ao mo go mokeresete fa mme Flora ke di bone ene a neetswe maikarabelo a go tlhabolola motshameko kana Sports Development Officer. Dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa di wela hela ka tsela e ntseng jalo a mme jaanong re lebe gore seemo sa bosa se eme ka tsela e ntseng jang.
Sorebe go thibile ka kgona la pula diphefo di khadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng le kweneng fa mo dikgaolong tse dingwe gona sorebe go thibile ka bontlhabong ka kgona la pula diphefo di khadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo selo sa go se fa go setse diphefo tse di masetla mo setseng la ka moso mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo ba rotloetswa go ipaballa mo diphefong tseo mo mapakeleng gone se go ikutlatsa go le bothitho mo dikgaolong tsa gantsi nghabe chobe le bokone jwa legare ka lesomele borataro go go lesomele boferabong fa mo dikgaolong tse dingwe gona se tsorebe go le mololo ka lesomele bone go ya go lesomele botlhano fa re lebela mo tshokolong gona se tsorebe go le mololo mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka 23 le boraro go go 25 le botlhano fa re lebella seemo sa loapi ka tsela la boraro la bone mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng gona so tsipula diphefo di khadima ka tsela la boraro ka tsela la bone gona se re go thibile ka bontlha bongwe go litse di mo tshokolo go mo kgaolong ya borwa ka tsela la boraro ka tsela la bone gone go le mololo kgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng gona se re go le mololo ka tsela la boraro le la bone dikgala tsa gantsi le kgalagadi gone to tsipula diphefo di khadima ka tsela la boraro ka tsela la bone gona se re go thibile ka bontlha bongwe go le bothitho mo tshokolo go ka tsela la boraro la bone mo kgaolong ya gantsi fa kgaolo ya kgalagadi gone go le mololo ka tsela la boraro ka tsela la bone gone go le bothitho fa re ba dikgala tsa tshobeleng ha be gone se re go thibile ka bontlha bongwe ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong dikgala tsa legare le bokone botlhaba gone se re go thibile ka bontlha bongwe ka tsela la boraro la bone mo kgaolong ya bokone botlhaba le bokone jwa legare ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong fa kgaolo ya boraro ya legare gone se tsipula diphefo di khadima ka tsela la boraro ka tsela la bone gone se re go thibile ka bontlha bongwe go le bothitho mo tshokologong wa morena Jesu